like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaralun. Puhaba ban Bandung sedaralun. Nyopu dah kena berah mang. Hanam dah depu berah le. Kita nonton video jaitat para tokoh-tokoh pengkhianat yang mengaku draw digam. Nyolong jawab video kepada tokoh-tokoh yang larang. Tokoh-tokoh pengkhianat yang larang bangsa Aceh ni bak tanggai 26 nyo. Nyolong jawab video ke nek tu. Nyolong jawab video ke si Cagaya. Lon jawab video ke Wak Leng. Dan lon jawab video yang nam di sonam si Tardan. Nyan yang larang-larang bangsa Aceh dan na antek-antek lain sitlom yang ikut serta untuk mengacaukan nibak tanggai 26. Jadi lon temanyong jino hai binatang-binatang yang ka melanggar peraturan perjuangan Aceh Merdeka yang kajak mengaku draw ke Hegam. Nyolon temanyong. Pu yang ka hebat hat teman ka Hegam. Awak ka Hegam. Hat. Nyan yang pegah-pegah draw Hegam. Pu yang ka hebat hat awak ka. Pakai mengaku draw ke Gam ke hai binatang hai jut Gam. Gam didikan Malik Mahmud. Yang Gam pukoi madi. Perte benih harum. Yang Gam didikan Malik Mahmud. Maka awak nyan di saat nak ajakan Syekhi. Tanggai 26 nyo. Awak nyan ka gemetar. Awak nyan yo dibekah ke notbu. Maka sabe-sabe dipertahankan damainya dalam NKRI Sederam tuah. Maka menyuna urang yang pekacau perdamaian nyan, awak nyan bekah ke notbu. Baik hana depu. Nyo kepada nek tu, hai nek tu bajingan. Nek tu haram jadah. Benih bui, anu bajing. Kan nonton video lun. Hai anu bajing ke Cagaya. Cagaya yang pegah draw ti Azhari Cagaya. Hai anu bajing kah kon ti Cagaya. Kah kon ti Cagaya. Si Cagaya kali ke poh hai anu bajing keloh. Yang poh si Cagaya nak ke Malik Mahmud. Baik kak pu Cagaya draw ke hai binatang. Hai Wak Leng. Hai Wak Leng benih bui. Anu bajing. 7 buah keturunan. Kan nonton video lo nyo. Dan haram-haram jadah lain yang larang bangsa Aceh. Untuk baik na penggerakan di bak tanggai 26 nyo. Nanggap laju nyan benih haram jadah. Yang benih bui nanggap laju yang larang bangsa Aceh han bijak. Ni bak tanggai 26 nyo. Karena tujuan Syekh Kina ke untuk gajak bangsa mulia. Untuk tagulingkan si Malik Mahmud haram jadahnya beserta antek-antek PKI yang kau jut ke sarung jaro kaki penjajah. Pedal tapu ke pegah. Kayak pegah-pegah draw ke Gam ke hai binatang hai. Baik kayak apa haya-haya draw ke dengan bangsa Aceh. Dengan rakyat Aceh yang hana mufung perjuangan. Kak apa haya-haya draw ke hai benih bui. Benih haram jadah awak kah. Gaduh ke bangga-banggakan damai. Pajan tengkuasan Muhammad di draw giocok damai bawa awak kah binatang. Damainya nak ke awak kah. Damainya nak ke khusus ke awak partai. Kon ke bangsa Aceh. Menancit ada si Malik Maut. Yang si Malik Mahmud Al-Haitar benih bajing nyan. Nyan kon wali kita nyo bangsa Aceh. Nyan wali awak pea. Nyan wali pea nyan si Malik Mahmud bajing laknat tilah nyan anu si toke si tangen bro. Anu si toke besar si tangen bro. Bayhana nutri yang si Malik Mahmud bajing nyan. Kon benih draw ti nyan. Benih syubhat yang jaga ino. Yang kelola di muka bumi Aceh jino siat benih syubhat darah harum. Yang kenyan benih syubhat jino yang ka diterimong damai bak penjajah. Panena dinitna dalam perjuangan indah tu di. Hana dinitna le. Gaduh dibangga-banggakan menyuna Syekhi yang ka gajak lagi nyo tanggai 26 nyo. Awaknya ka gemetar ka dia pegah baik ganggu perdamaian nyo. Tau you cok mendamai lampap ma ke bawah kah. Gaduh kaya tanyong so dilikut Syekhi. Dilikut Syekhi nyopat nyo. Nyo dilikut Syekhi. Dilikut Syekhi na busik beserta bangsa Aceh. Seluruh masyarakat Aceh.
Ikut serta kalinya hai binatang palih. Di baik kaya peranggar-anggar dro ka hai dro ke hawak gam. Nah yang pegah lau yang menyokap perkaru damainya tanggai 26 nyo kaya perkaru damainya maka dikerahkan masyarakat Aceh hai binatang yang na dalam partai PA. Hana so ikut le awak ke hai binatang hai. Hana so percaya ke le ke awak hai bajung hai. Nah ke tengok. Awak ke gemetar dengan video lun. Kemungkinan menyo video Syekhi hana gemetar ke awak. Kutupu awak ke hai binatang haram jadah benih bui yang na dalam partai PA. Yo ke kaya. Kutupu karena pekan ka kusut ti luar ke saboh-saboh lam kawan like. Kanya. Hana pu ka coba-coba ngon ke asli darah Aceh. Kon darah pengecut. Baik ka klaim-klaim dro ke gam. Hana hebat awak gam. Awak ke bibu masyarakat Aceh bibu ka awak hai binatang. Jadi baik ka pu hai dro ke gam. Hana peng ke mupeng kok ke tan hotel dalam perang. Nak depu, mubu hana ke pajau hotel dalam perang. Jino ka nikmati no harta. Atuh nyong bangsa mulia lun. Hai binatang, hana ka bohyum bangsa Aceh yang ka gerebun. Hana ka bohyum ke bangsa Aceh yang tolong ke barakon hai binatang dia intat bulan mutun ka awak kah. Ino ka pegah-pegah dro ke gam awak kah hana ke gam didikan di Malik Mahmud. Geng anggota Malik Mahmud yang ke awak kah gam. Gam pengkhianat benih harum. Nah jelas. Nah jelas. Kapa klaim-klaim dro ke gam. Ike lebih ni bak gam ciknyo. Nyolon nyo sigo kanging sigam pukul lebih ni bak gam. Lebih ni bak awak kah. Awak kah pe gam sigam pukul kinan di kampung kinan. Di kampung segai permainan awak kah kacok gam tertuh dro kacok awak suaka politik tidro lagi-lagi lon. Han ditimbak gam saya nyana. Han ditimbak. Hana bahaya pu gam lang kampung yan. Thodri. Hana sodri. Nyo suaka politik yang lagi lon hai binatang kelo. Di bawah bau tak menyoka awak kah kadang sini ipeduk pak le sipai menyoka awak suaka politik kau sini diplah perut kadang ngon beri hai binatang kelo. Jadi baik kah klaim dro ke awak kah gam. Tu nama setiap masyarakat Aceh bangsa Aceh mandung gam, mandung naha. Jadi baik kah klaim dro ke gam. Gam awak kah hanya leher bedro. Gam yang sebetulnya ji lebih daripada 20 bedro. Nyo ke gam yang leher bedro yang pajuh peng bak pemerintah Jawa yang kaji kebui. Kanya, yang kebiji kebui, camat awak gam, gusi awak gam, ketua pemuda awak gam, nyo kenyo perti sarung-sarung jaro gaki penjajah berhala nyo kenyo, yang ka tengah dinikmati damainya. Damainya hana tengah tecok, hana tecok damai bak penjajah Jawanya tecok, tenyo hak dro tu kemerdekaan Aceh yang boleh tertuntut ni bak penjajah Jawanya. Pakon jino kata jak mendamai. Citlong perah ya. Ka pegah-pegah dro ke gam. Kajak pegah ke Syekhi. So petanggung jawab. So biaya Syekhi. Kajak. Hana pegah tenyong so biaya Syekhi. So dilikut Syekhi. Dilikut Syekhi nyolon yang kaduh nyata. Lon yang ajak masyarakat Aceh. Bangsa mulia lon. Untuk tapetang di Malik Mahmud haram jadah benih buinya. Di muka bumi Aceh menancik benih harum. Tim takir manaf laknat tilahnya. Bijeh Yahudinya. Nyan wajib na petran le urung drone menancit di karya zaman petran man mandung kedeh benih harum nyan baik nale di muka bumi Aceh nyan awak poh bangsa Aceh sedram tua di poh dengan kuasaan Muhammad di tiro di medu ke si Malik Mahmud anak bajing nyan ke wali negro di poh dengan kuablah Syafi'i di medu di ke pap maya nanti dakir si Syarin nyan di medu anak bajing nyan sebagai panglima urung drone ka ditipau dep-dep di tipau dep menanci yang pegah dua si cage kan yang si cage ka dipoh yang asli si cage be hanana depu ka dipoh li Malik Mahmud inu ka dia klaim dro di si cage si adari mae ego nyana ti gampu ko pertea sedu ke dum awakah hantam pernah ka kalon peng hantam pernah ka nging peng ba inda tu ke kon lah he hantam pernah ka nging peng awakah ke hang pertea se dalam partai PA nah jelas pegah apa ka pu hai dro ke bangsa Aceh lon yang hana mu pom perjuangan nyoi lon suaka politik sit lebih daripada awakah pu 30 ko ke Bandung minan lam kampung menaen awakah menaen ke suaka politik nyoi internasional bangsa-bangsa bersatu yang ba kamu keno suaka politik refugi namu pom berhak lon ku berbicara tentang politiknya saya palih berhak kon awakah mentong kon awak gam mentong nama suaka politik berhak urungan berbicara. Rakyat mentang pi berhak untuk berbicara. Kon meceh awakah binatang gela. Binatang palih. Gotat yo tapu hancur tapu rusak perdamaiannya. Kanya le.
Ci cukup ya ke awak kah kena bekah ke notebook yang pama ke. Haram jadah ke Ban Bandung yang na dalam partai PA. Benih-benih harum ke Ban Bandung ke sang. Menyokon benih harum hal mungkin ke khianat wali. Hal mungkin ke khianat perjuangan Indatu. Hal mungkin ke khianat bangsa dro ke hai binatang. Baik ke pegah pukul-pukul ma ke. Nyo wate ka ke aku tu menak lagi nyo ka pegah tu ke salah ke hina wakah pu hang ku hina nyong bangsa Aceh nak ke boyum. Nampak ma ke perte anu bajeng ke dominan ka ketipe bangsa mulia. Gaduh kamu janji. Gaduh pegahnya, gaduh pegah je. Pegah lam keseki. Taduk kebersamaan ini itu. Awakkah hang ketem duk perundingan ke hai binatang hai. Syeki sabai gajak. Awakkah pakon hang kejak peto. Kajak ancam syeki le awakkah hana apa kajak ancam. Bangsa mulia terundangan. Jadi lun harapkan kepada bangsa lun untuk tanggal 26 nyo baik harapkan imbalan. Nyo lun harapkan kepada bangsa lun Ban Bandung karena tujuannya kebersamaan. Getanya Ban Bandung bangsa Aceh untuk tagulingkan si Malik Mahmud dan Sim Zakir Manaf beserta si Tuhapet dan antek-antek pengkhianat yang dalam partai KPA maupun PA. Nyo yang pelai lun pesampo dalam tua. Karena getanya hana so bayu. Jadi baik harapkan imbalan. Ni bak tanggal 26 nyo baik harapkan imbalan saudara lun yang mubahagia. Karena tujuannya kebersamaan. Kegetannya bangsa Aceh. Tujuan Syekh nyan got bah pina difitnah bermacam-macam isu ada adun metuahnya yang namun hanalun percaya. Hanalun percaya. Mengah lun pegah saudara metuah. Kaji ta mulai le getanyo ta gulingkan si Malik Mahmud Al-Haitar benih bajingnya dan si Malik dan si Zakir, Sim Zakir Manaf, si Syahrin. Yang si Syahrin Manafnya tak sipak lampa ge kedeh kalinya wajib le urung dron syedra metuah ne peteren ti Malik Mahmud dan wajib tak rampas harta-harta awaknya yang ka dipekaya dro dengan nyawang dengan darah syuhada bangsa Aceh. Awaknya ka dilimbut syedra metuah ka dilimbut dengan kerendah bangsa Aceh. Maka awaknya tengah dinikmati dana otsus. Urung drone be sampo tergiur dengan peng sertuh ribe ja ikut pemilihan. Peng sertuh ribe nya hanya sejum tagai tapi dipekecewa urung drone ditipu urung drone setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun peng cok laju hana masalah. Tapi be ni ja pilih bui-bui saya. Sarung-sarung jaro kaki penjajah be ni ja pilih sedram tua. Kon kelon yang lon pegahnya. Kon kelon kurang drone Ban Bandung. Bejit ada-ada katanya bejit generasi-generasi yang soleh tengok. Bejit ada-ada katanya bejit kan yang taat kepada Allah tengok. Lon tepu urang drone cinta, sayang. Kanya maka matang tembila perjuangan tengkuasaan Muhammad di Tiro. Jadi hana suah ni ja dengar perte benih-benih buidum. Anu harum dum perte darah-darah syubhat yang larang bangsa Aceh ni bak tanggal 26 nyo. Ja berthare. Nejak syedram tuah. Jadi 3 tu. Lun harapkan kepada urung drone. Baik nejak harapkan na imbalan. Tanya hana so bayu. Tanggungjawab tapi tanggungjawab bersama. Kebersamaan jino tapi tanggungjawab. Yang kalah relay nyawang bangsa Aceh sona bertanggungjawab. Yang karele ulama-ulama Aceh di poh sona bertanggungjawab. Nah, sawab tanggung jawab. Maka jino syedram tuah tak bangkit ketanya kembali, tak singkirkan si Malik Mahmud. Tak singkirkan Sim Zakir Manaf karya zaman beserta si Zaini Abdullah dan antek-antek bawahan awaknya Ban Bandung nyangkehnya perte-perte geng anggota Malik Mahmud. Maka awaknya diklaim dro digam. Yang kon agam, menyo agam ka tente saja didikan dro kekuasaan Muhammad di Tiro. Menyo aim menansit. Ka tente saja menyolam perjuangan ka gebuhnan Aceh merdeka, menyolam hukum gebuhnan di ketanya Allah Muhammad. Tiba laga. Nalaga nan. Maka leperte antek benih syubhatnya, awaknya dipekang di Malik Mahmud, dipekang wali negara. Karena wali negara awaknya kon wali ketanya, bangsa Aceh di Malik Mahmudnya menanti tim Zakir Manaf benih buinya. Kan panglima katanya nyan awak poh tengku ablah syafi awak nyan awak poh awak racun tengku
Tengku Hasan Muhammad di tiro, awak poh Tengku Ishak Daud, but awak nyan. Be hanana depu, awak poh si cage, pi but awak nyan. Jai tat tokoh-tokoh gam awai di poh le awak nyan sedera mutuah. Sedera lun yang bahagia. Jai tetat bangsa Aceh tokoh-tokoh gam yang aktif mentong dalam perjuangan Aceh Merdeka di poh le awak nyan dituduh, difitnah bermacam-macam. Nyan ke perte bui-bui nyan. Yang fitnah atuh urang yang mentong setia perjuangan Aceh Merdeka sederam tua. Behanana depu. Maka tanggal 26 nyo urang drone nejak ban Bandung nepus hare sederam tua. Tak gulingkan di Malik Mahmud. Menyohana gulingkan di Malik Mahmud maka generasi Aceh tengok akan pertama hancur. Nyo mentong bangsa Aceh jaitat yang ka murtad. Bangsa Aceh selama na le dicok damai jaitat yang ka murtad. Jaitat yang ka munafik bangsa Aceh. Hana sadar ni urang drone. Kon kelon yang lon pegahnya. Ke urang drone ni tujuan lon untuk lon peselamat bangsa. Jai detat cederam tuah tapi urang drone hana nang sadar. Hana nang sadar. Maka kalinyo wajib le urang drone. Nyo kon wajib jak jihad pilih Prabowo. Baik telah. Yan. Hana wajib katanya tak pilih Prabowo. Katanya wajib yang lagi-lagi pengkhianat di Malik Mahmud nyan wajib tak singkirkan di muka bumi Aceh. Apabila boleh tapoh mati binatang nyan tati manyet dalam laut. Merhan tak kirim ke dia Singapura. Baikna manyet binatang nyan benih syubhat nyan darah bui nyan awak poh bangsa Aceh, awak poh ulama Aceh. Termasuk ulama. Pakal lon mengeh ke ulama Aceh. Ulama Aceh na pernah gepoh bangsa Aceh. Urang nyan bersekutu dengan aparat jamu. Watai konflik. Mantong na mutulis baksu buku agam. Hana apa ke amsam ulama-ulama jahiliyah jino. Jino je ke apa ulama-ulama drog. Taboh saat urang nyan tak tuntut ke Bamandum. Tak tuntut ke Bamandum nyan ulama-ulama jahannam yang bi sokongan ke Malik Mahmud. Ha? Mandum dah tuntut nyan awak nyan. Harta-harta ita cok apabila boleh tau se di muka bumi Aceh. Kon benih dro tu nyan. Kon benih dro tu. Baik dia klaim-klaim dro ke ulama, baik dia klaim-klaim dro ke panglima, baik dia klaim-klaim dro ke wali negara. Nyo yang pelai lon pesampo sedram tuah. Karena tujuan lon untuk selamat bangsa aku, selamat akidah keislaman di Nangro Aceh. Nyo hancur hadkan Nangro Aceh. Cukup berat hancur, cukup berat oleh hana ulama yang sidro mencegahkan para pemerintah. Hana. Pulus, everything fuck it money. Mandum peng lamuta di. Maka hana le rimke. Gaduh hafai hadis. Nyan hadis sedekah hadum hadis you afai ate di mahfai hadis nyan hadis you bi sedekah berjaya. Nyan kenyau tengku jahiliyah dung kalahir di muka bumi Aceh. Maka dibi sokongan ke penguasa zalim, ke pemerintahan. Kayo sedangkan penguasanya urang zalim tapi pakon ulama cot boh giae kenan gejak menggantung ke depunya manusia laknat. Pakon menyokon mengharapkan sesuatu. Tak pernah ino ulama-ulamanya hancur nang Aceh but para ulama. Pakon Aceh jid hambat Aceh Merdeka but tokoh-tokoh ulama bejat. Yang kajit ketarung kaki penjajah jino. Ulama Aceh yang poh nakeh ulama Aceh. Baik japap mag. Kemungkinan hana so berani yang ungkapkan. Menyona urang ungkapkan di Aceh kemungkinan kabeh urangnya. Maka lon ungkapkan lewat video live lonyo. Nah pulai kaya apa beh lon? Kakrim mama ke ayah ke geno bukan ada kayu jak cok lon. Bah, kapegah. Bak Presiden Jokowi kayu jak cok lon. Geno. Nyawa busi yang kon urang lain. Ke asli darah Aceh. Asli lawung. Baik ka coba-coba ngon ke. Tu nama salah ku kafe ku bajung ke nama kadalim. Kit memang anak bajung ke menyokon anak bajung menyo anak urang han mungkin. Ka khianat bangsa ku. Kapoh nyong kapoh bangsa Aceh. Kapoh umat Islam di Nangro Aceh, kapoh ulama Aceh. Kapoh tokoh-tokoh yang aktif dalam perjuangan Aceh le awakkah binatang gelo. Kaputunyo, awakkah partai cuak ke Bandung yang dalam partai PA. Kajit ke Intel sabu-sabu ke awakkah ke Bandung. Nyan gam yang Heri Bedro yang pajuh peng hari menyambak pemerintah Jawa nyan mamandum mafia benutupu le urung drone awak pasong sabai. Intel sabai na awak nyan mamandum na awak nyan lengkap beret nyan awak nyan pancuri 7 dumpet amak lam gam. Nyan lam KPA nyan. Bagi apa hai drog. Menyo hana lon ungkapkannya sampo sedera mutuah. Nyo yang perle lon pesampo. Maka apakah lon temena? Yang lon temena nyan kau lon jak tenak urung malim. Kau lon jak tenak urung yang taat kepada Allah. Yang lon serapa nyan nak benih-benih bui dum. Yang kajit ke bui.
Lebih mulia saya ketimbang tokoh-tokoh jino apa? Lebih mulia saya ketimbang tengku-tengku yang serban dong ngeteh pintu penguasa lebih mulia saya. Lebih mulia saya. Saya terima makan android bangke. Menansit ada bui terima makan android bahobi. Tapi ulama dan tengku-tengku jahanam jino hanai tuile makan android. Halu harum di kok-kok awaknya. Maka dikirim manak murid rata kampung rata jurung untuk yo mita sedekah. Yang pertujuan 50% negai bi sedekah 70% lam kantong di pasar. Ngon di belau pagar rumah, ngon di belau pintu rumah, ngon di belau rumah, ngon di belau motor. Yang kenyawa jino yang tengah berlaku jino sedera mutuah. Menyo urung drone mentang berdiam diri mentang nenggeh-geh kepada ulama jahanam. Aceh hancur. Hancur sedera lun. Nyukunyo yang pelelun pesampo mah beri dedat gasah balun. Karena hana kelembutan dengan urung dalim. Ilun hana kata dengan kelembutan. Yang pelelun pelembut diri nak dengan urung yang taat kepada Allah. Dengan ulama-ulama warisatul anbiya. Dengan urungnya yang pelelun pemulia haba. Dengan urungnya yang pelelun pegah haba bumiak ni. Kon ngon perte ase meserban tarung kaki Jawa penjajah yang kon. Hana perle awaknya. Kit awak poh bangsa Aceh. Cik awak poh umat Islam di Nangro Aceh. Cik awak poh ulama petunjuk bangsa Aceh. Yang perte cuak yang ke awaknya benar depu. Hambat Aceh merdeka nak kebut para ulama tu. Nah ino. Cik belum petunjuk tiga ino yang toh ulama yang bila Aceh merdeka. Cik petunjuk dia balum tau. Menyo yang poh bangsa Aceh ramai ulama. Yang ulama yang kadang-kadang bak pintu pengusaha ramai. Mesau di Bandung. Mesau di Bandung. Hana pergi acak droge. Mesau di Bandung, mesau keturunan awaknya Bandung. Dia hana apa ragu. Dia tu hurung malemnya na hurung malem lo. Bah. Yang tergelar jino yang perte lempap tarung kaki penjajahnya yang ka tergelar ino tiat. Karena ditemlih lubo berhala, ditemlih lubo penguasa, ditem pajoh harum yang keperti ulama-ulama jahanamnya. Mentong na urung malem, mentong na ulama warisatul anbiya di muka bumi Aceh nyan kon hana. Cuma urunyan hana lom bersuara di saat bersuara tengok di poh. Kon hana lon tri ke Bandung tapi hana pule lon sebut. Karena menyelon sebut nan nak bahaya urunyan di poh, diculik, difitnah. Hana pule lon jak sebut. Yang namun sabah saat insya-Allah akan nekalon. Yang nekalon kebangkitan para ulama-ulama warisatul anbiya. Nengkalon mentong sedera mutuah. Nyo yang pelelun pegah tanggal 26 maju urang drone. Neng maju Bandung urang drone sedera mutuah. Awak peanyan hana kekuatan ada dipegah pukul-pukul mai je. Ada dipegah ancam nyo ancam je kan? Hana so ancam urang drone. Hana so ancam awaknya leheri bedroi. Leheri bedro yang diklaim drogam di wate damai leheri bedro. Leheri bedro. Jadi pat teman. Pat bangsa mai kena jak-jak lewatnya. Pat. Kecuali yang asea PA-nya kemungkinan. Yang keluarga awaknya kemungkinan. Kayaknya. Lain hana. Hae sedera mentua. Hae. Yang hae dipegat penggerakan lewatnya. Menyo urang drone kabur satu. Hai sedera lun. Menyo urang drone kabur satu. Penggerakan di tanggal 26 nyo. Hae dihadang lewatnya. Sawa awaknya nilainya PA-nya kau nak saya dek Bandungnya awaknya pancuri 7 Bandung. Sawa awaknya. Sawa. Sadar sedera mutuah. Jadi baik nabi suara ke awaknya. Ada na ulama je menyo di tu panggung sandiwara yang you pilih bui tu kot. Ngon anak batai nerha maju ulamanya. Kon ulamanya jin, iblis. Iblis lebih cerong Iblis panjang thai leme iblis. Nak depu kan? Iblis depu. Dumpu ayat di depu iblis. Dumpu di depu. Tapi hai tunduk ke Allah. Melancit kepada para ulama-ulama jahanam. Ulama-ulama su'u jino. Pangka panjang-panjang thai ilmu awaknya. Nah tengku yang lebih malam daripada ulama yang nanggap leurung drone ulama. Nah kau nana dumput lama. Nangro Aceh teramo Mekah. Beh nana depu. Jaitat para aulia Allah mentong ni Nangro Aceh. Kon hana dumput amak sedera tuah cuma urunnya gohlom bersuara. Yang gohlom bersuara nyo menyorot Malik Mahmud bener depu le urung drone apa. Yang ulama-ulama yang dang-dang bak pintu pengusaha hana le bersuara tengok. Han petih ni kalau je. Cukup ya yang perute asep lang rumah. Yang tengku asep lang rumah. Enggak, cukup ya menyorot Malik Mahmud. Cukup ya.
Karena hana dana le awaknya ha merumpok le dananyo dana Haji. Benar depu. Maka dipekong yang Malik Mahmud, dipekong pemerintahan Aceh. Dipekong penguasa-penguasa Aceh le ulama karena na mengharapkan pulus. Banyak pulus, banyak kemajuan. 3 gajak le ulama paduri bedro na anak murid Bandung di Bisora. Mamanya na anak murid 2000 bedro teman. Acin fikir kedro na. Padung puluh million di Pajahupeng. Kahan puluh million, padung million di Pajahupeng. Ya, gaduh pegah-pegah abah bimbing anak yatim bimbingnya bimbing je. Nyan menyota periksa yang dayah lagi gedung cukup jai. Fakir miskin di kampung mentong. Ha, nyan di samping dayah mentong jai tat urung gasin. Mampu minta sedekah ya pekayama, ya tanam saham, ya buka toko. Nyan ulama jino tak mentong ino ulama moto mutuka-tuka. Kaya mutuka-tuka kan iri. Ike hana iri ku punya bagian-bagiannya yan. Punya perkara-perkara moto. Ha, tapi budi cukup mu Yahudi budi. Palih awaknya ngon Yahudi. Yang menyo Yahudinya hana ikhianat urung droi. Hana ditipai tapi menyo urung Islam munafik. Bangsa do ditipai. Nyo yang kabur laku di muka bumi Aceh sedara lun. Urung drone ngejit nepung bengeh drone kelun hana pupu. Cuma urung bangai yang hana mupum yang hana turi ulama su yang bengeh kelun. Menyo turi ulama su nonton. Yang pulai turi ulama su. Yang nonton video yang lun puek berarti nyan kenyan nonton hana lun pelemah la ilom. Yang hana lun pelemah la ilom. Yang video yang lun update yang bak videonya ciri-ciri ulama su nonton tiga. Pernah salah habusi nak pernah. Pernah salah habusi pe kafe urung dalam pernah. Bah, nonton tiga yang videonya. Baik, semudah itu untuk ni anggap lun berangkap punyo kenyo yang pelai lun pesampo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.